bamurindiriye katari gato iryo shirahamwe ryaramwemereye kumugurira imodoka nshasha agiye kuronka mu birori byo kwimushikiriza tuzosura tubatumeko mushure muze kudushigikira muno munsi rero nagira nsabe aba bashyitsi bacu b'iteka babiri bashire umukono kuri aya masezerano yo gukorana inyuma yo kuyashyira ku mukono tuje duha ikaze abamenyesha amakuru bari ngaha nabo babaze ibibazo murakoze cyane n'ibindi dufite mu migambi kuko uruganda rwishinzwe gukora ibyo kunywa ntibaheza rero n'ibindi mu kiringo cy'imyaka dufitaniye kandi twizera ko tuzoshima tukanongeraho ibindi zo guma dukorana neza twizere ko rero tutazohisha nawe kandi ko tuzoshima ikivi yabisinye rero ntabwo bisinye ibyo wiyemeje kuzishyira mu nzira hanyuma na jenubire murakoze bishyuwa batwika nta kibazo ngizo waba bizagenda neza mwese murakoze kutwizera thank you atwijeje ko bizagenda neza murakoze cyane reka duhe ikaze
mubyumvirize kuko ni mwebwe mubyishura. Ego amazina yanjye bayita Landry Promota Mutananirwa muganga Tutena n'ayandi menshi cyane rwose nawe n'abakunzi bakurikirana n'abakozi b'umuziki nkaba nkorera Hitop TV. Ikibazo cyanjye cya mbere ndi buvuge ikibazo ariko kwanza mbashimire kwanza Crown Royal yashoboye kwizera umuririmbyi Sat-B umuririmbyi dufise mu gihugu akora neza ndetse muri no minsi asigaye afite n'andi kazina bita ngo ni Milgay nyuma y'akwije umuriro n'amaviews kuri YouTube. Ikibazo cyanjye cya mbere mugitangura mwatubwiye yuko mugiye gufasha Sat-B ibikorwa byinshi bitandukanye, ariko ndashaka kubaza mbega Crown Royal yaje nka management yinjira muri Empire cyane kubera ko mwatubwiye neza ko mwamwemereye ndetse mwanavuganye yuko mugiye kumukorera amakolabo ari international nibwo twashoboye kumenya mwashoboye kubivuga. Mbega ni management Sat-B yo baronse shashinje muri indi management yiwe cyane? Ikibazo cya mbere nico. Ikibazo cya kabiri mwatubwiye neza yuko Sat-B Satura Madafre yuko agiye kuronsa umuduga atari banga mark y'umuduga bari mugihe tuko Sat-B muri byakomeye dufise mu gihugu adakubwira muri TI canke za bushimi n'izindi nyinshi, mbega mark yo bari yihe? Ikibazo cyane cya gatatu nagomba kubaza Sat-B muri byakomeye nkuko mwamwizeye byo nashobora kugeza kure ico kunywa cyanyu. Sat-B asanzwe afise abandi baririmbyi basanzwe ari kumwe nabo, mwashoboye kutubwira ko mwamushoboye gusinya amasezerano na Empire Avenue yose, mbega ba Bereturo nabo tuzobamenya cyangwa mwasinya na Sat-B wenyene? Ikibazo cya kane kuri Sat-B ikibazo cyanje cya kane kuri Sat-B Sat-B n'uburinzi akomeye dufise mu gihugu banayenda bivuga bifitiye icemezo. Mbega Sat-B kugira yemere gusinya kontra na Crown Royal yoba yihweje iki mu gihe tuzi neza ko Sat-B ari umurinzi amaze gusinya amakontra menshi n'abandi mashirahamwe atandukanye? Ikibazo cya gatanu aricyo cya nyuma kuri Sat-B nyene kubera ko Sat-B n'umurinzi akomeye dufise mu gihugu. Sat-B tumufata mu baririmbyi batanu ba mbere bakora neza mu gihugu cy'u Burundi. Mbega kubera iki mutegeze mutubwira amafaranga Sat-B yoba yasinye muri Crown Royal mu gihe tuzi neza ko Sat-B ibintu byo gushira private igiciro cy'amafaranga yoba yasinye par exemple nka contract kanaka basinyishira hamwe mu gihe bitamurekurira kubera ko n'umuriro byakomeye tudukeneye kumenya ati mba Sat-B yasinye miliyoni 50 abandi baririmbyi bari hasi nabo babonye akarorero, ariko ntibigeze kutubwira amafaranga Sat-B yashoboye gusinyira. Murakoze. Imbere yuko usubira gutanga mikoro y'ikibazo, ibibazo ntibiza kurenga bibiri ku mujournalist kubera ko amasaha araturenga. Kimwe cyo kuri kote ya Sat-B canke Crown, ufise bibiri bya Sat-B okay, ufise bibiri bya Crown okay, mugani birenge bibiri. Merci beaucoup. Jane Francine Ngabire Jigare Makashira. Ikibazo cya mbere cyane kuba tuyabajije mugabo n'umuntu gatonya turamenyereye kenshi iyo haturutse ikibazo mu makontra nk'aya niho hasohoka ibyari binyegeje, I mean ibyari mu makontra. Ni ukuvuga icya mbere mbaza ni mutubwire muri icyo gihe muzokorana mbese Sat-B amahera azoganyamo angana iki, hanyuma ikindi cya kabiri naco ifatanya n'ico mbese Sat-B nawe nike cyotuma baziziriya kontra. Ni ukuvuga nibe Sat-B asabwa nibihe kandi Crown Royal nayo isabwa. Murakoze. Nza kubaza ibibazo bike mwatanze ariko nza kubaza kimwe. Wabaye mwiza wa muzima uno munsi murasinya na Sat-B n'umuririmbyi mugiye kumukorera ibintu byinshi nk'uko mwabivuze mu muduga amakolabo n'ibindi byinshi.
n'amafaranga muzomuha nubwo mutayaguze kugira ngo mwava muyavuga kuko wabaye mwiza wa muzima. Hama ikindi naco nagira ngo nze iki ivyo bikorwa byose ntibishobora gushika kure usabwa dafise abamenyesha amakuru, usabwa dafise amamedia. Crown Royal igiye gukorana gute n'amamedia kugira ngo ibikorwa bazobakoze ari muri Crown Royal bishike kumbure kure cane. Ico nico kibazo nazoye ko mwaca munakinyishura kugira ngo tumenye yuko kuba mwasubiza muhera muri Sabi natwe amamedia tuzotora ko yuko twakoze. murakoze cyane amanati yitwa Jean Papier Kivodo bagura zibiririmba kuko siyoza byinshi cyane nanjye ariko nagira mbaze kimwe ko muri kimwe hagati ya Ipe Avenue abo bakaburayo bavuze ko muzokora album mugenzi usigaze ko Safi studio yibisanzwe iproduza amaudio n'amavideo nashaka kumenya mbega mushira hamwe iyo album muzokorera muri studio kwa Safi cyane Safi muzomusohora muri studio ikomeye iyo hanze mu kindi gihugu tunamenye ko baga ayi mu Burundi. Murakoze. bibaye byinshi birangora kwishyura nimuze nishyure kimwe kimwe. Murakoze. Nitwa Irambo na Nova. Se akabazo kamwe cyangwa tubiri. Akambere agatumbereje muri Crown Royal. Nagomba kubaza nti mbega no musi ko mbona turamutse two yakira kino gikorwa cyo kwakira Satbi mu bikorwa byanyu na kibazo cyane nkagitumbereza nti nibiki mwagomwe Satbi Alpha TV Burundi. Nimeweza kuuliza Satbi kwa sababu tuko East Africa jamani. Nimesikia hapa alizungumza kumbe drama. Nimesikia hapa alizungumza neno Wasafi. Satbi ni moja ndani ya wasanii ambao atakuwa international. Sasa tukijiuliza hapa kwenye mikataba ambayo tumesia kwa juu, Satbi anazungumza kwamba anataka kuwa msanii ambaye atakuwa mfano. Ni kweli. Hivi ukisema kama unahitaji collab na msanii fulani, Davido, Diamond Platnumz kama tulivyotoa mfano. Mara ya kwanza alipoingia Burundi Diamond, tulitegemea kwamba tutasikia collab na wewe, ikapiga swata. Mara pili muziki tumeitegemea sana, ikapiga tena swata. Labda hii inaweza kuwa ni moja ndani ya bahati ambayo Satbi anategemea sana kwamba itamkumbanisha Diamond Platnumz. Tutegemee nini, aidha ni collab ngapi? Kwa sababu umetuita si kama waandishi wa habari tuweze kujua maisha ya Satbi upande wa muziki uko vipi, kama sio siri lakini kweli wa nyuma Murakoze cyane. Nitwa Edison Yahoze sanzwe gukorera kuri Radio Culture ndetse no kuri News TV. Satbi umwe mu baririmbyi nk'uko babivuze bandikishije amateka bakomakomeye na cyane cyane amateka ashobora kuri byinshi. Si irya mbere duhamagawe nk'abanditsi n'abamenyesha amakuru nk'uko hari abandi babitangiye imbere baduhamagaye batubwira ko hari ibyiza byinshi bagiye gukorera abaririmbyi bo Burundi ndetse n'indagugagura ayo mashyirahamwe ayariyo. Kano kanya duhagaze nk'abanditsi n'abamenyesha amakuru twifuza mu cyemeza ko Satbi ibyo mwamutegereje ibyo mwamwemereye muzobishikako, apana kutubwira gusa ngo bigiye gukoreka muzotume n'ibimenyetso kugira ngo tubone ko Satbi agiye gukomereza aho yaragejeje. Ikindi kibazo cya nyuma byaba bitubabaza kenshi nk'abagiye kumenyekanisha umuziki w'u Burundi iyo ufashe muri ibi yarageze ahandi hantu hanyuma aho kumutunza agaca amanuka bivuye ku masezerano. Sinzi amasezerano mwasinyaniye, ariko nimba harimo amasezerano yuko adashobora guca ahagarika mugenzi ariko muramukorera ibyo yifuza, muzaba muri ko muri iki muziki mu Burundi. Murakoze. yaga kabisa. iyi seri y'ibibazo harimo ibya Crown byinshi numvise byagumye bitumbera kwa Satbi. Hari n'ababajije ibi ni Satbi yabyishyura. hari umwe yari ngaho yarabajije ikibazo cya Crown. Ikibazo cya Crown barabajije wari wajije ego ndakibutse. Urakoze cyane. Ishyirahamwe Crown Royal si ishyirahamwe rivutse uno munsi cyangwa hirya y'ejo. Nababwiye yuko ufata ikinyobwa cyacu ata komine n'imwe utobisangamo
hano mu gihugu cyacu. Asante sana. Rero sijya shyirahamwe rivutse uno munsi kugira ngo ejo muco wumva ngo bugaye imiryango, nuko tutaronsa akanya gakwiye bari kubabwira n'ibigamba aho twifuza gushika. Uno munsi ishyirahamwe ritangwa ubuzi burenga 200-300, abakozi 400, abakozi 400, ikoresha abakozi 400. Ishyirahamwe rimaze kugera aho ryishikana. Rero rimaze kumva ko kuba ryo korana na Empire Avenue nuko ubwo buremere, kandi si we wenyene, rero muzobona ibindi bishasha, namwe ba journaliste muzoshikira. Kubw'ibyo rero wiyumvira ubwoba ngo ejo ushobora kumva ngo aho twakorera ngo hari amagufuri oyaje n'ibiri. Ishyirahamwe rimaze kuvuka ubu ahubwo riko rishaka kubyara ayandi mashyirahamwe, niho tugeze. Nimemishije mbona uno wabajije ikibazo wenyene niyakorera, kandi ndazi ko iyi video ukuyisohora aza gushira akasiratire ya Crown Royal. Amasezerano ya Crown ya Stefani arahari agenda neza. Ku masezerano dufitaniye turacyafise umwaka wose wo gukorana na DJ Fani. Nicyo gituma yanatwitabye n'umwete mwinshi. Bakoze hama ugereranyije kubaza ujya mu journaliste Edison. Bon, turamaze kurumva natwe inkuru nk'abandi barundi bakunda umuziki, naka yashwanye na naka, umuririmbyi naka yashwanye na naka. Twebwe icyo twashyize imbere n'akazi n'umwumvikano. Nk'aba benshi twaricaye nka equipe technique turasesangura abaririmbyi duteba turashika kuri Sadbi twamuzanye muri Crown nk'umuntu tubona ashoboye kandi azotugeza aho twifuza gushika. Twebwe ku ruhande rwacu twicaye turi satisfait. No mu ntangamara nabibabwiye ahacu turi tayari, agapira kari mu minwe ya Sadbi. Ibyo twemeye turazi uburemere bwabyo, haba uburemere bwa responsabilité n'uburemere bw'amafaranga. Ibyo nabyo Crown Royal nishyirahamwe ryiteguye kubimukorera. Hama nawe kuri management yiwe niwe rero azoheza azana ibikorwa yarwo ku mwaka, ayishike ko zakora ko 2-3 azishike ko. Mugabo twebwe ingenda muvano nizofuye kuri Crown Royal. Murakoze cyane. Ububazo bumwenga nawe arashobora gufata ijambo akabyishura tukaca twisoza. Murakoze. Yaga Alan wa Indondi kushure ikibazo cyawe. Ego dusegura nyinshi zaryamye ziburi no gusohoka muri kino gihe, imyaka iragenda ntidufise za nzuri zo gusohoka mu moja hajya musore ata strategy hari. Strategy rero yose ikeneye amafaranga, ariko muharure yuko kuva uno munsi vure ngaha muharure ku mezi 3 kolabo kandi mutazibonye uzashya mubaza, kuko ni igikorwa iyaba management yanje, iyaba mezo dukorana nk'aba investisseur banje ko nabemereye kuba brand ambassador, banyemerera kuba investor. Twese turashaka ku muziki w'Uburundi utera intambwe, ari nacyo gituma Boss Apollinaire yashimye gufata Sadbi nk'akarorero kugira ngo abashe no guteza imbere umuziki w'Uburundi muri rusange. Ni ukuvuga ibi bikorwa uko biraba biri ku bushake bw'umwene gihugu akunda igihugu ciwe, kuko ni kenshi twakoze for nothing, ariko kuba umuntu yo kwemera ko investir society yo kuduga angahe ibyo bitari bwabone ngaha tubyemeranye. Harimo gukunda igihugu, gukunda umwana w'igihugu, hama hakaza promotion y'ibinyobwa y'amaproduct. Ni ukuvuga yuko twitege ko ibintu bigiye guhinduka, kuko hari abantu bagiye imbere barahaguruka baravuga bati reka dushigikire aba bana b'igihugu nabo baduteze imbere, tubateze imbere. Ikintu cyumvikana
kandi buri wese agomba kumva. Okay, kuri Alan twahejeje ujya nawe yabajije ikibazo cya Mahoro. Abagira ati nibyashika mu minsi ya mbere bakagukora ibyo ushaka zakora bakaziguha haheze umwaka cyangwa imyaka 2 bigaca bitangura kugwama nufise ibyo byo kuvuga ati je iyi contract y'akazi ko siniko ndakora ibyo ego rero iyo mukorana n'umuntu ntashikana amasezerano urahagarika ubwo bavuga ikintu kidashitse cyavuje ku masezerano turahagarika nzabise uburenganzira bwo guhagarika aho ntabwo bariko nasubiyemo umuntu ariko arakora iki gikorwa harimo no kubakunda umuziki w'Uburundi igihugu namwese tu kugira ngo tubashe gutera imbere tugatera imbere na mete zatera imbere ndaza nkabikori nka frais de promotion ibyo bintu byose ibintu nashikanye imbere nibyo zaturi ya frais de promotion abamete yaradufashije imyaka myinshi ariko nawe ashobora gutangura nanjye kuza navuga nti nakamushaka akazi dukora n'ukuri. So kuri icyo kibazo nacishuye ikindi cyari nimezungumza kwamba wewe ni mmoja ndani ya wasanii ambao wako na kiu na kufanya collab na Diamond Platnumz, na kunategemea kwamba labda mimi kiwango katika fikra yangu nimesema kwamba ndio muda ambao Safi amepata wa kumjia Diamond Platnumz na kufanya collab, kwa sababu Safi anataka kuwa msanii international. Unaona, labda walikwambia utafanya collab na wasanii labda wawili wangapi kwa mwaka, sidhani kama ni hivyo. Je, inaweza katokea ukatamani msanii ambaye labda atakuchaji pesa nyingi kusema ufanye collab, itakuaje? Kwa sababu sinabii kama utachukua collab ufanye collab na Fizzo hapa kwetu nchini, never, haitowezekana. Hauwezi kufanya collab sijui na Lolilo, haiwezekani. Ni lazima utatafutia nje ya nchi, kwa sababu ni kama muziki wako utazidi kuupanua. Nashukuru kwa hiyo. Diamond ni msanii mzuri, lakini kwa hivi namwaza sana Wizkid, yeah. Sasa West Africa nikipata management nzuri nitakuwa na mimi ndani competition competitive na wasanii wa West Africa. But I need to break their mold. Kwa hiyo tutegemee kwa mwaka wa kwanza tutegemee collab na Diamond. Nimekwambia nawaza sana Wizkid. Ndio uniweke sawa. Tutegemee unawaza sana Wizkid. Hao na video wao. Sasa Diamond ni mkali na kamufasha gato abantu kubaza ubu je numvisha ikibazo ufise cyane gishingiye ku buryo wewe introduction ya mugenzi wanjye yavuze ko tuzokorana album nakoramo nshaka kubamenyesha ko icy'uburyo n'icyo twiyemeje umugabo dukorera nibiza Polineri Ismail tukorana neza n'ubwoba bwabo bw'amahera n'ubwoba bwo kureza kontra. Sasa ayo